و درود هموطن. امیدوارم یکی شما خوب صحت سلامت و سربلند باشین. بله هر روز افیر کرده ایستادن برای مردم امروز من لازم میدونم و چیزی هم باشه بگیم. واقعا همین دفعه این افیر یکی من تشکر و بگیم که احسان با برادر محیدین کبیری، یعنی رهبر حزب نهضت اسلام و رهبر پیمان ملی تاجیکستان گفتنی هستم که بسیار یک بگیم برآمد شدیدم. آخران برآمد و علیکم سلام. آخران برآمد امشب تماشا کردم در کنفرانس OBSE، یعنی جواب دادن به مردم قرقیزستان. امام علی رحمان جزیر میکنه بعد ما مجبوریم که وقتی در پولیای رقابت که ما دیده نمیتونیم حکومت مجبور میشود که پوزیسیا حمایه وطن خود کنه. واقعا بعضی چیزایی هست بله من مخالفت میکنم با بگیم گفته‌هاشون و رفتارشون. بعضی چیزایی هست که واقعا باعث احسان هست، باعث احسان. همون هر چیزهایی که ما بگیم که شخصا من هر چیزی که من تصورات داشتم و هر چیزی که من بگیم میگفتم و همون چیزها را در میدان سیاست گفتن، در اومده گفتن، یعنی و یک بگیم که لهجه سیاسی فهموندن برای دنیوی ها، این واقعا باعث احسان بود، باعث احسان بود با برادر کبیری که ما دیدیم قرقیز ها حمله کرده ایستادن. ولی ما برآمد نکردم، همون پیلوس مینوس خودم بود برآمد نکردم در کنفرانس. عیناً ما هم تیمای قرقیز ها در خدمم رفتگی بدم. شخصا گفتم اگر قرقیز ها قطعی یک صحبت میکنیم الهیدگی صحبت کردیم تا قدر امکان فهموندیم، اما در سیاست اونها هم سس نموندن. فقط همین وینوت تاجیکستان 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 اگریسیا تاجیکستان اگریسیا تاجیکستان اگریسیا. بسیار حالت ها میگن که военный تاجیکستان приказ преступление که اجرا میکنه، میگه یعنی преступление приказ میکنه. البته که بله ما در این سخن راضی میشیم اون وقتی که اون приказ преступление اگر در داخل وطن یا که بگیم که حمله از این طرف و طرف داخل وطن او قرار بگیره. هر کاری که بگیم در داخل وطن ما میکنن военный تاجیکستان حمله به بدخشان و غیره و غیره را ما یورا میتونیم که یعنی که فرمانی غیر قانونی преступление приказ بگیم که اجرا میکنن سربازای تاجیکستان، یعنی همون военный تاجیکستان. در حالتی که در حمایه وطن میآید، یعنی که سرحد خودمونی کردن، در اینجا دیگه преступление приказ نمیشود. واقعا این را راست گفت برادر کبیری. اینجا دیگر یک چی میمونه، حمایه وطن، یعنی در اینجا وینوت کردن، گناهگار کردن سرباز و افسر، اینو توغری است. برای چی؟ برای که اونجا دیگر کی گناهگار است کی گناهگار نیست، افسر سرباز سالدات این را رزبیرت کردن نمیشینه کی گناهگار است کی گناهگار نیست. ایرا کی گناهگار نبودنش یعنی بالا باید ایرا حل کنه. نه امروز در این میدان می اومدن، در این میدان بگیم که این مسئله را حل میکردن و همراه قرقیز. اما باز هم همون انسان هایی که ما را خائن وطن فروش و غیره ها میگه، اگر شما چشم بینا گوشی شنوا داشته باشین، البته که شما درست درک کرده بتونین حیات و زندگی را چی گپ شده ایستاده است، خشرو گوش کنین که یعنی کدام مسئله را گپ زد در اینجا. یعنی اما برنامه خود چه مونده و بگیم که برای قرقیز ها، برای همسایه دولت یعنی دلیگاسیای قرقیزستان هم جواب داد. یعنی اینجا معلوم بود هم ای مقصد اینو که ما در یاردن بتین و نسترانم پریاد که بگیم که میخواستن اینو یعنی یک طرفه مسئله را حل کنن. میدان همون میدانی بود که بگیم عیناً از همین مسئله ترسیده حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی دلیگاسیاش نیامد خودش، عیناً همین مسئله ترسیده. برای چی؟ برای اینکه جواب داده نمیتونن.
аз болои харф рӯй биёй, гуфти эмомалӣ раҳмон, аз дуруни чанги хок биёрӣ лампас битӣ. Дар зиндагӣ майдони сиёсатда патинка майдони сиёсата надида боша. Чӣ ҳаст майдони сиёсат? Як бор гуфти ҳам гапо ҳавои сиёсата нафас накашида бошӣ. Дар дохили Тоҷикистон биёранад лампастат битан тара биган ти генералева ана ти биги ира ҳал ки худат я муаллими мактаб кор кардагӣ бошӣ, надони сиёсат чӣ аст. аз ки ҷо ту медонӣ ки чӣ хеле ин масъаларо ҳал кардӣ. яъне имрӯз воқеан боиси аҳсан, боисе ки бигӯем мо бисёр тарафдорӣ мекунем ин сухана ва дастгирӣ мекунам, то ки мо дар ин майдон бояд тарафи худ, яъне ки яъне позитсияе ки суханҳое ки ман мегуфтам, позитсияе ки ман доштам, яъне бародар кабирӣ имрӯз дар майдон биромад, Дина шахсан биромад гуфт ки мо набояд яктарафа нигоҳ кунем. агар наворро тамошо карда бошед, ман аввалин рӯзои ғавғо, яъне ин гапа ман биромадам гуфтам. бисёр мардуми Тоҷикистони мо хестан гуфтанд ки ту тарафи қирғиза мегирӣ, ту душмани миллат ҳастӣ, ту бояд қирғиза ҳақорат кунӣ. барои чӣ? барои он ки уно дар зиндагишон намедонанд сиёсат чӣ аст, яъне ҳал кардани мушкилиҳоро ба роҳи сиёсат, яъне бояд чӣ хел ҳал кунӣ, во намедонанд. барои ҳамон во фикр назари худошона менависанд. ба ҳар ҳол ҳамуқа фикрам доранд дар зиндагӣ. хуб аст ки як тарафа меқапанд места. ва имрӯза делегатсияи Қирғизистон ё намояндои Қирғизистон ҳам ҳамун позитсияи тарафдорои Раҳмонова доштанд. яъне як тараф фақат тоҷик виноват, Тоҷикистон гунаҳгор, Тоҷикистон моро зад, Тоҷикистон ин кора кард. албатта ки таклифи бениҳоят хуб. барои чӣ мо одностарони мерем ин масъаларо ҳал мекунем? бояд мо двухсторонӣ бинем, ҳар ди тарафа. дар як ҷо суд мешава, яъне ки прокурор ҳаст ва сафедкунанда ҳаст. бояд ҳар ди тарафа нигоҳ кунем ки ҳамун судшаванда гунаҳгор аст ё гунаҳгор нест. бояд аз ин тараф нигоҳ карда ин масъаларо ҳал кардан дар кор аст. ӯ яке нест ки як тараф бихези шапидан бигирӣ, тарафи дига мушвори бигрезӣ ва фақат бигӯй тоҷик гунаҳгор, аз сарбози тоҷик аслан кадоме ки мега ки сарбозои мебахшед занги телефон шид, кадоме мега ки сарбози Тоҷикистон гунаҳгор аст, ӯ иштибоҳ мекунад. сарбоз вазифаи худша иҷро мекунад. барои сарбоза фарқ надорад. бозам такрор шава мегӯям ки қирғиз гунаҳгор аст ё тоҷик гунаҳгор аст. вазифаи сарбоз ҳимоя кардани территориальни селнас, яъне сарҳади худш аст. ва ҷанг мешава мера, ит медрои, дигарит медрои. ман дар дастам наворе дорам ки Қирғизистон, яъне ҳамон калонтарин ҳамон яроқи оружие ки ҳамон заминда мемонӣ мезани кирш ранги ракета бар ин айку, ман навор дорам, фейсбукдам партофтагим, навиштагим. яъне қирғиз мега ки хонора цел бигӣ, яъне хонора прицелда бигӣ. мезана яташа мега расид, мега расид, дим хонара прицелда бигӣ. яъне ман ин навороро дорам ки сарбози қирғиз, яъне прицел гирифта махсусан хонара зада истодааст. мега хонара биза. дар ҳолате ки ӯ сарбозам намедонад дар ӯ хона чӯдак аст, калон аст, кампир аст, пир аст, касалӣ аст, бемор аст, солим аст, ё ки сарбоз ё ягон инсони дигар. аммо ӯ зада истодааст хонара. ман ин наворорам дорам дар дастам ки ман медонам забони қирғизиро медонам, забони қазоқиро, ӯзбекиро, бигем ин забонҳое ки азияи худмон дорем, ман ҳамаи забона медонам. агар ки перфект гап зада натонам, амне ки медонам ва гап мезанам ва мефаҳмам чӣ гуфта истодааст. ва ҳақорат карда, дашном карда мега хоношон абза, хоношон абза мега тоҷикора, хонаш абза мега. ин наворам аст. дар ин ҳолат бигем ки мо ҳам дар ин ҳолат наметонем ки сарбози Қирғизистона айбдор кунем дар ин ё ки дар он масъала. дар ин масъала айб ду раҳбарият аст, яъне раҳбарияти ӯ тараф ва раҳбарияти ин тараф. барои чӣ? барои он ки чандин сол мешавад дар ин масъала, яъне точка гузошта наметонанд. ман мефаҳмам воқеан бисёр ҷои сарҳаде ки мо дорем дар уҷа, дар ӯ минтақа дорем, ӯро граница сетка кашида намешава. ягон хел оҳанам кашида намешавад дар уҷа, ягон хел ҷудо карда намешавад.
شما تصور کردن نمیتونین که کوچه هست موبایل، یعنی این طرف تاجیکستان است، طرف قرقیزستان. مگرم سرحد کشیدن در کوچه را سرحد بکشی، هر دی طرف به کوچه بمانند، راه نداشته باشن ببروین، راه بگردن. یا که با خلاصای بیایی که همون منطقه را خوناش پول او طرف هم این طرف هم با اپریدلیون زونه چپه کنه، بعد او جا سرحد کنی. اگر ایش هم نخواه چپه کردن خوناش، دیگریش هم نخواه، او را یگان کور کردن نمیشه. فقط او را پاک پیل میبخشی قرقیز در همون منطقه را، یا که قرقیز میگیری اون منطقه را. و در اونجا سرباز قرقیز میگه که اینجا وطنی ما هست، یعنی که زندگی میکردگی اهالی سرباز میگم، میگه که اینجا وطنی ما هست و تاجیک میگه که اینجا وطنی ما هست. میفهمی نمیره؟ این یک راه داره، فقط اونم منطقه را اپریدلیون توچکا گرانیت سر کشیدن بعد هر دی طرف هم میکچونی، هر دی طرف هم میکچونی با یک مسافه معین. مثال گیریم چند صد متر باید از سمو سرحد، از سمو گرانیت چند صد متر سیتکه باید این طرف خونه نباشه، یا که نمیدونم 1 کیلومتر باشه، 2 کیلومتر باشه، 3 کیلومتر باشه، 5 کیلومتر باشه، یا 500 متر باشه. با یک معین باید اونم منطقه خونه نداشته باشه، ریال نه. در اون حالت پول نینام او طرف هم این طرف هم همه قشلاق هم میکچونی و همه قشلاق تقسیم میکنی دیگه، اونجا خونه نمیشه و قشلاق نمیشه. این را باید اینو توچکا میموندن در وقت زمانش. در قرقیزستان چندین پرزیدنت ایواز شد و امروز هم اینای پرزیدنت هست، این هم ایواز میکنن. اما یک انسان سر همین مسئله صحبت نکرده ایستاده است که این انسان تقسیم کردن اونجا باید ما قطعی مردم گپ زنان کنیم، کنکریت نبشنونیم، مسئله را حل کنیم. اونجا نمیشه نه موبایل یک کوچه باشه، اینجا خونه اینجا خونه، موبایل 3 متر کوچه را زبار بکشی، این خلق کجا میبروین؟ جای برآمد ندارن دیگه، راهگردی ندارن. برای همون این کمبودی را حل کردن در کار است. اینجا ما سرباز قرقیز، سرباز تاجیک اوزی گناهگار گفته نمیتونیم. سرباز تاجیک هم وقتی زدن دا بیرحمانه میزنه، او وظیفه شای حمایه کردن شای، لبای نمودی تکنیک عروجش استفاده میبره. سرباز قرقیز هم از اون جمله همین چیزا استفاده میبره. اینجا دو طرف سربازش گناهگار گفتن، این احمقی است که کدومی همین سربازا را گناهگار میگن. اینا دولزنن باید چیزا را استفاده برن و این یراقا را اونو دارن، برای همون استفاده بردن است در حالت همون اکسترنی سلوچی. ایو را ما نمیتونیم گناهگار بگیم. گناهگار اصلی دو حکومت است، دو ساختار و دو رهبریت است. خیلی که پیشتر هم گفتم و تکرار هم شوم میگم، تا امروز این مسئله را یعنی توچکا مونده، نتونسته ایستادن. نمیدونم کدومیش در اینجا چی منفیت داره، کدومیش اینجا چی منفیت داره، کدومیش در اینجا چی میخواه، اصلا چی میخواه در بیوت کنه، هیچ کی را بگیم که نمیدونه. برای همو بازم بار دیگر هم بگیم که برادر محیدین کبیری احسن یعنی یک فکری سیاسی قطعی فهماندی در جامعه جهان که بونه باید ما یک طرف نظر کنیم، یا طرفی او را یا طرفی را. گرچه اگر جبر دیده از هر دی طرف بود، بیشتر از تاجیکستان بود، باید این سر صدا را باید ما میکردیم. اما در اینجا باز هم گوییم که ضعیفی حکومت بگیم، یا که بگیم که نمیدونم خاموشی مردم است، چیزی بود که اما ما این رنگ او وارد در تمام دنیا بگیم که نولش نوله کرده نگشتیم و تمامی طرف تاجیکستان از بگیم که اپوزیسیا سرکردگی به همه طرف قرقیزستان یعنی با یک پیشنهاد برآمدن تا که ابوینیت کردن یکدیگر قطعی ما بیشتر یکدیگر ده بدبینی پیدا میکنیم. یعنی تو مرا گنده بگو من تو را گنده بگم، تو مرا گنده بگو من تو را گنده بگم. یعنی در گنده گفتن این مسئله را ما حل کرده نمیتونیم، یکدیگر را ابوینیت کرده شیشتن در این مسئله را ما حل کرده نمیتونیم، در حالتی که ما سرجم شده دست به دست کرده اصلی گناهگار را پیدا نکنیم.
намешава гунаҳгори аслӣ дар дигар тараф бимонаву ва мо якдигара ту гандаву ту гандаена ту задӣ ту киштӣ ту мара киштӣ шумоам киштем моам киштем яъне аз ин тарафам кишта шид аз ӯ тарафам кишта шид аз ин тарафам тир аз ӯ тарафам аз ӯ тарафам тир парондам барои ҳамо вақте ки меган ду одам беақл шид бояд дар байншон як одами баақл дар кор аст ду одам бефаҳм шид дар байншон як одам мефаҳмидагӣ дар кор аст ки то ки ҳамо ду одама успокоит кунанд барои ҳамо ду ҳукумат ки беақл шидан ки нафаҳмидан ҳалли масъалара бояд ҳадди ақал мо мардум бояд саҳми худа бигузорем то ки ин масъалара мо ҳал кунем худмон ҳал кунем барои ҳамо мо ҳам бояд ҳукуматмона иваз кунем ӯ ҳам иваз кунанд аз мо ҳам як одами солим сари қудрат биёя аз мо ҳам одами солим сари қудрат биёя на ин ки бигем фақат эзори сирх пӯшиву якдигара гунаҳгор кунӣ ва конкретна масъалара ҷомеаи ҷаҳонӣ файрод карда масъалара ҳал карда нами қишлоқ аст сарҳади намиҷа ғалти деста иҷам тоҷикам қирғиз зиндагӣ дора яъне ишам даво дора аймас ишам даво дора ҳо ҳар дутон бихезен кучупартона трактора бидоз полни хонаҳоро ҳавор ки хона битед ай дигар ҷо яъне масофаи бигем ки 3 километр ё 2 километр ё 1.5 километр ё 500 метр масофа марз сет карда хона намешавад намешавад то намуд масофаи 2-3 километр масофара мекучони хонара ин тарафам мекучона хонааша ӯ тарафам мекучона хонааша Аллоҳу акбар мезани сеткара ҳеҷ ка дига намега ина иҷа хонаи ман ин хонаи қирғизай яъне мега о на 5 километр то сеткара хонаи ин тарафиш хонаи ман ам сетка 5 километр дига усу баъд қишлоқҳои қирғиз сар мешавад яъне ҷое ки зиндагӣ мекардаг албатта замин карданда ҳақ доранд яъне ки замин кунанд гандум кунанд ҷигорӣ кунанд макка кунанд полия кунанд аз сетка ин тарафша ин бикунанд сетка ӯ тарафша ӯ бикунанд яъне бояд мо муайян кунем ин камбудӣ дар қишлоқ дар хонаи мо шидагӣ аст ҳамин камбудӣ ҳамсоя сетка накашидем ҳамсоя гуфт ки мо ҳамун мусор мепартофтем ҳамун хокистара ҳамсоя гуфт ки мо ҳам партоем ҳамиҷа да мо парто майли парто ӯ ҳам партофт мо ҳам партофтем ӯ ҳам партофт мо ҳам партофтем баъд аз мо аз қишлоқ рафтем хуҷанд рафтем як муддати чанд сол мерам девор задааст ҳамун ҷои партовгоҳа полни девор задааст тарафи худиш кардааст партовгоҳа тоза карда оғил дохтааст ман мегӯям ака чӣ ба ин кора кардӣ яъне иҷа замин медонӣ ки территорияи мо буд мо просто партовгоҳш карда будем немега мо иҷа аввал мега мо хокистар мепартофтем барое ки хокистар мо мепартофтем айма ҳаст мегӯм ки иҷа мо ҳам хокистар мепартофтем ина ҳамсояи дигаре ҳам мепартофт просто ҳам ҳамон як ҷо мепартофтем то ки баъд бигирем барем ягон ҷои дур да бирезем ягон техника қатӣ яъне ин ҳамсоям ҳақ дора маълум мешавад як инсона як ҷо додӣ ҳамин проблема сари ҳамин аст ки як инсона ҷо додӣ инам таҷовузат мекунад намеган ки ҳамин хеле вақтишда будааст ҳамин партофтем ҳеҷ гап надора ҳамин чанд метр замин аст ман гуфтам шарт аст барои ҳамин чанд метр замин ози байни мо хафагӣ шавад ҳамин як оғил духтар шартай барои ҳамин ози байни мо хафагӣ шавад ман ба хубӣ гуфтам ки бародар акай кавгон вардориш хубӣ мешавад агар ки ман принсип бурам ту дар ҳамиҷа зиндагӣ карда наметавонӣ полни ман хоната чапа мекунам барои ҳам биё ҳамин камбудира накунем барои ҳамин 10 метр замин ин партовгоҳ буд истодагӣ аст барои ҳамун чанд қадр наздик шидӣ ҳамон қадар проблемат зиёд мешавад барои ҳамун растаяни будан хуб аст ва биен дӯстои азиз дастгирӣ кунем якдигара ҷамъ шавем як солим шавем ҳукумата бигем бигирем дар дасти худмон ва равем ин масъалара бигем ӯ тараф қатиям ин тараф қатиям конкретна бишнонем ман медонам ки мардуми қирғизистонам дар ин масъала розӣ аст ва мардуми тоҷикистонам ҳеҷ набудан дар ҷое ки сетка мезана 500-600 метр ё ки 1000 метр яъне ки 1 километр масофа дар сетка бояд хона набошад яъне хонаҳо бояд бардошта дар дигар минтақа дода шавад бале баъзе ҷо аст 1 метр ин тараф меравад 1 метр ӯ тараф меравад ин хати ҳеҷ ка бой ҳам намешавад ҳеҷ ка камбағал ҳам намешавад бояд ин масъаларо ҳал кунем
برای همون بوزه بود دیگه. در آخرش گفتی هم گپو برادر کبیری برای همین سیاسی و دیپلماتی فهموندن خود در همین جامعه جهان، یعنی درست فهموندنت بگیم که باعث بگیم قدر احترام است. و یعنی بای گفتنم دیگر اپوزیسیون دیگر سیاستمدارا را رنجوندنی نیستم. اونا هم فکر خوب دارن، سالم دارن در زندگیشون. برای همتون تشکر که امروز شرکت کردین. اما ما کمتر در جو پستا باشیدگی هستم، ولی بعد در برا گپ میزنیم. در جو اینترویو دادم کاروچ کم ترکش موندن. یک مصلحت شد که باید ما اینترویو را پرا میکنیم، یک اینترویو بعد میمونیم در چیز. ولی خیلی بچه را گفتم تو با فکر ما را پستا بیت کردی همینجا. ده کلمه گپ ما گرفت، دوامش گرفتگی نیست. گفت که ما پیش کدو میرا دید، گفت ما بعد دوامش میتیم سیوم کرا گفت. بعد ده کلمه گپ رفت امو برادر و برادر کبیری و امو بگیم ژورنالیستای خطون است. یکم ترک همین چیزا را نظر کنین. ای باعثی بگیم که بازم نپراویل نشوه یک دیگر فهمیده. بگیم یعنی گویا که ما یورا در پیش مردم پازور میکنیم، یا که گویا که ما یورا در پیش مردم پس میزنونیم، انا ما خودمون افطاریت میکنیم در اینجا. این چیز بازم اشتباه است، بازم خطاگی است. یا که همون اینترویو را ما در کنسا میکردیم، نظر من در باره کنفرانس OBC و غیره چیزها میکردیم پرا میموند اینترویو را، یا که همون دو پرچه را نمیموند. و فکرم که خوبتر میشید. برای که او جمع گفتنیام زیاد بود، یعنی از اینجا هیچی فایده نداره. برای آن که اینا رفته ارمیا برده ما را از امام علی آزاد نمیکنه، در اینجا روشن میکنی فکرات، بعد از اون آگاه میکنی جامعه را که تو سیاسی هستی، تو انسانی هستی. امام علی تروریست گفتگیش اشتباه هست. یعنی این اینترویو دوام داشت. بعد از که جامعه جهان آگاه کردن، جامعه جهان تو همچون یک انسانی که سالم عقل سیاستمدار قبول کردن، بعد تو میتونی در داخل وطن حرکت خطه دوام بدی. یعنی که باز در باره انقلاب بود. اما یا پرچه را گرفته است مونده است، کم تر باعث به احترامی کردن نمیدونم، یا که گفتن خیلی ازبک پستا چی میکنه میره و خلاص همین چیزا نادرست بود. کم تر همین طرفاتون نظر کنین. کم تر این اشتباه را دارین و این اشتباه را بگیم که کوشش کنین تو سوز شود. یعنی ما کوشش نکنیم در همه جا یک دیگر را پستوید کنیم، ده وقتی تا کلمه‌اش بگیریم بمونیم که گفت که تمام این کنفرانس یگان فایده نداره، یگان چی نداره. اینجا فقط ما تجربه سیاسی خودمون را بالا میکنیم، همین خشب بگیریم ما نمو دیگریش تمام توکلش به خدا. شرط زور زدیم که ما را پس. یعنی همین چیزا را کم ترکک. ما باید اشتباهی که بعضا حالتا میشه و خودت هم اشتباه میکنیم، منم اشتباه میکنم، دیگرم اشتباه میکنم، همین اشتباه را در افیر باید ما نبروریم، کوشش کنیم جای شیده باشه. بعد از دیدن برادر اینای کلمه اشتباه است، بیا همین را پرسنیمت کنیم. یعنی اینای کلمه درست‌تر میآید. گفته مثال یک 4 کس یا دیگر مصلحت کرده دست داده، همین مسئله را نکنیم ما بگیریم و یک دیگری ما نمو گپامون رنگی همو مو بعد از اوانگارد چی فرق داریم؟ ما ایدرون ویدیومون یک گپ کلمه را قایچی میکنن میگیرن در اونجا میمونن. همین بارشیده ایستادیم ما. همین چیزا را نظر کنین. همین ژورنالیستایی که همین کار برا میکنین، همین چیزا را نظر کنین. هیچ وقت کوشش نکنین دیگرتون پستوید کردن. در اینجا بعضن حالاتو ما از امام علی دیگه، از امام علی دیده خودمون در خودمون زیادی بیشتر میرسونیم. میدونین نمیره پروست هیچ چیزا درک نمیکنین. خونتون آباد باشه کو سرتون رنگ ما سفید نشه، سرتون سیاه باشه، خونتون آباد باشه، به درد به غم باشین. نه که همه وقت در همه کارتون نگاه کنین. ان شاء الله که باز یه بار تشکر برادر کبیری. این لایک جوای برادر کبیری برای خطا، برای نام سخن. همون سخنی که همجا گپ زدگی جوای لایک. شما هم لایک جوای یا لایک اسکوستینی را بجخین. ان شاء الله گفتی هم گپ باز یه بار دیگه تشکر برای همتون که به رحمانه وجه 16000 در هفته ایستادیم. یعنی از 15 گذشتیم. همین جخیده است رحم نکرده زده است پد پیش کرکو. خدا نگهبانتون باشه. فکر نظرتون زیر کامنت بنویسید.